se izlivaju sve vode i ulivaju u okean, tako isto i u svetu liturgiju ulivaju se sve naše molitve kao potočići i svete liturgije, izliva se voda čista, blagodat Duha Svetoga, koja kao čistu izvorsku vodu mi pijemo i osvježavamo dušu svoju od svete liturgije. Zato je molitva najljepša, a sveta liturgija je kao nepresušni izvor vode žive u kojoj mi učestvujemo, u kojoj se kupamo i spiramo sa sebe svu nečistoću naših promašaja koji se zovu grijesi naši. I zato kad, draga braćo i sestre, molimo se Bogu i kad učestvujemo u svetoj liturgiji, kad spiramo grijehe svoje, kada se napijamo vode žive od blagodati Duha Svetoga i svete liturgije, poslije molitve i poslije svete liturgije mi postajemo poslušni. Kome postajemo poslušni? Postajemo poslušni jer čujemo onaj tihi glas našega Spasitelja koji nas priziva k sebi, koji nas zove k sebi, da se otrgnemo od sve nečisti zemaljske, od svega onoga što je prolazno ovdje na zemlji, od svih svojih jadova, patnji, muke i od sve svoje gordosti, prosto da se otrgnemo i da rastrgnemo okove koji su nas vezali za ono čemu robujemo što je pogrešno i da konačno postanemo slobodni. I zato kad čujemo molitvom prizvani, jedino možemo tako kad se molimo neprestano i kada iz božanske okeana, božanske ljubavi ispijamo blagodat žive vode od koje se više ne žedi, onda postajemo poslušni našem Gospodu Isusu Hristu, Sinu Božjem koji nas zove. I kada postajemo poslušni Hristu, onda postajemo poslušni jedni prema drugim. Odbacujemo od sebe i o samome sebi visokoumlje i postajemo smireni i krotki. Kada se molimo, dakle, Gospodu, i kada slušamo riječ Gospodnju, i kada smo poslušni Gospodu, i kad smo poslušni mi, braće i sestre, jedni drugima, onda postajemo krotki i smireni. A odmah dalje, draga braće i sestre, nastupa dalje uzrastanje duhovno koje se zove poslije smirenosti i krotosti ljubav Božja. Onaj koji je krotak, koji je smiren i kako kaže sveti Pajsije Svetogorac, jer ljubav je od smirenja neodvojiva. Dakle, jedno za drugim uzniče i kako se kaže ovdje u molitvi u liturgiji, blagodat na blagodat. Uzrasta hrišćanin slušajući tihi glas Gospodnji, moleći se Gospodu, bivajući smiren i krotak i imajući ljubav. A prema kome je ljubav? Nije to ljubav ova neka zemaljska ljubav prema nečem materijalnom, ljubav neka strastvena, nego to je najčišća ljubav, suštinska ljubav, jer Bog je ljubav i od te ljubavi mi kad se u molitvi okupamo i napijemo se vode žive blagodati Duha Svetoga, onda i mi se razgorevamo ljubavlju kao ove sveće upaljene i baklja Duha Svetoga upaljena tim ljubavlju prema Gospodu iznad svega i kao što smo poslušni jedni prema drugima, ljubavlju prema bližnjima. Dakle, ljubimo svakoga svoga bližnjega i ta ljubav je smirena, ne nadima se, ne veliča se, nego je sve opraštajuća. Šta to znači što je sve opraštajuća? Znači, draga braćo i sestre, da idući dalje u našoj vjeri, mi razumijevamo i čujemo onaj tihi glas našega Spasitelja koji nam kaže da ljubimo njega svim srcem, umom i dušom, da ljubimo jedni druge kao sami sebe, ali da idemo dalje u ljubavi, da prevaziđemo tu ljubav, ne samo da se ljubimo kao sami sebe, nego da ljubimo bližnjega više nego sebe, želeći bližnje više blagodati nego samome sebi. Ali ide se još dalje u ljubav, jer nam ko Gospod kaže, ljubite i neprijatelje vaše.
one koje vas ne vole, vi njih volite. Pa kako ćete ih voliti? Ne bezumno, filozofski, nekim tričarijama zemaljskim zavedeni, nego upravo ljubavlju Hristovom. I oni koji te ne vole, možda neki te s pravom ne vole, da se preispitamo i kažemo kao vladika Nikolaj Žički, i oni moji neprijatelji su mi, kaže, samo surovi prijatelji, jer me navode, jer me dovode, jer me vode da se ja preispitujem u čemu grešim. I čovjek se i tada ispravi. Ali isto je one, draga braće i sestre, da kaže, koji bojuju protiv nas uporno, da se molimo za njih i kažemo: Gospode, ispravi mržnju njihovu u ljubav. Jer i oni koji prebivaju zlobnici, koji žive u zlu, oni prebivaju sjeni smrti. Neka Bog i njima podari, draga braćo i sestre, jer ko je zloban, on mrzi. Ko mrzi, on je već u paklu. To najbolje čovjek zna koji živi u crkvi. Dakle, da i njima Bog podari da iziđu iz sjene smrtne i svima nama i da zajedno mi pripadnemo Hristu i zajedno pokajemo za sve naše grehe, za sve naše promašaje i vratimo se opet na početak našega bivstvovanja sada, koje nas uvodi i zauvijek, jeste molitva. Da se zajedno molimo Bogu, da zajedno učestvujemo na liturgiji, da se iz liturgije zajedno napijamo vode žive, pričešćujemo se darovima Svetoga Duha, osvećenim prečistim tijelom i prečistom krvlju našega Spasitelja, i da onda kroz pokajanje, smirenost i krotost ljubimo jedne druge i ljubimo sav svijet, moleći se za mir svakome, mir sebi i mir u cijelome svijetu. I na kraju želim da vam kažem, tim putem je išao prorok Ilija. Prorok Ilija iznad svega bio poslušan Gospodu. On je potpuno svoj život predao Gospodu. U ruki Gospodnje predaje duh svoj. I slušao je Gospoda, i kada je iz njega progovarao njegov temperament i ličnost i karakter, kada je pobjegao u pećinu, rekao: nema ljudi. Kada mu Gospod dođe u Lahoru, u vjetriću, i kaže: Ilija, izađi. Kaže Ilija: nema ljudi, Gospod, zato sam se sakrio u pećinu. Kaže mu Gospod: ima ljudi, Ilija, izađi i propovjedaj. Ilija odmah ustaje i sluša riječ Gospodnju. Budimo i mi poslušni ugledajući na svetog Iliju. Ilija na kraju, što je slušao Gospoda, ne doživi smrti, nego se uznese živ na nebesa. Idemo i mi tim putem, iako smo mi svjesni da ćemo doživjeti smrt, ali živimo tako sada, kako kaže sveti apostol Pavle, i kad umremo, da živi vječno budemo sa Hristom, Isusom Gospodom našim, i sa svetim prorokom Ilijom, i sa svim svetima, spasenima, pomilovanima u Carstvu Božijem. Amin. Dragi slavari koji danas slavite,